لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajunda honda mwe Komor makatika o tsitsawanjita mkeinu anu wajunda bonze mwe Komor wananyasi walio harmwe mabehewa ya kizihiro rangu honda mwe Komori hata bonze ritsanganyao waja uno wananyasi walio harmaze nzia za kizifungo mahususu ndo wafungwa hanzia stoza haki rangu walio homa siwani hatu wajunda bonze mwe Komor na rikubaliane rihale manza ritsanganya no wandu waralwada raki nano wavira wafarikana dunia ruombe dua Yahowa fariki Mwenyezi Mungu ya warehemu ijanleke ngo harumwe jannatil firdaus wafungwa Mwenyezi Mungu ajalie wafungulwa haraka baya bori waswili nizori tsahao si wenji wa huwa Komor walua wade Mwenyezi Mungu wabe unono sirambanga suanono Mwenyezi Mungu arizidishe unono yarijangile khairi haina babanu mwana mkomori mzima ajihundao. Wanama watukufu wa Komor sitsawa oskwale wenu ninjebanu harumamada ikaonga joka ambilindar zihusianao wajau harume actualite yons na minga mjosana ni doka mpole mpole ili wandu wasane wadwelewa izo kaundo ranzori zambe haruma masala hamadan ebenge abo kwezi handanira hane jandisa do humnikanize salamu za kibinadamu za kisilamu mabiena salamu alaikum hamara abili wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu wa Komor kabati mdulo haruma ensi utsujwae Hawaii kaondo ilio bonsiju Hawaii nibali ya daraja zinji hakuka ibala usikini ibali yambwa de zinji ibali yana nyimani zinji yao haruma ranguye malaho kuja harumwe miji harumwe nsi kamil nana ufujari mwinji walaiya uharumwe maswahatu Mwenyezi Mungu jor hifadhi haruma ndongo hamanda zinu yaroko owe yarite harumwe nzi njema heni wadunga nzi njema Mwenyezi Mungu wazidie ya janilo alo haruma ye taabu ya wate harumwe khair sibali ya mada haukaya yensi hatu yemiji rengwa otage terrorism jizitilo fitna linji harumwe miji izo mengo ni mweze nungwe kaonga zire onvio haku o harmensi ya hatu haukayanga wandu watsoku balukaya banu haina wakati balo tabu ya siasa harumansi yaboze nungo pia zo jowla la hamba njeu wotsinda mibolto tsinde uzambo shaizo nungwe kao zioneseha harumadara zinji zionesi wao no wataalamu wakao sedia mahususu zenti masikini ilizibasa wozende usoni asi haruma daraja ya heze perspektive ekonomiki zikao nesiwa haruma zensi ye daraja inu ya heze nyimani zilio o haruma ze janibu za hawa za siasa zoka mengo ni mweze faktori kao zohone saukaya boka taabu haruma daraja yonsi pia reya maendeleo reya maesha reya ankiba hata umani o jonjia kabatimdu mkomoru tsuele wale oba hanensi yatu ya rudia na mengo mweze faktori kaole ununga zipezeyo harmaze tabu zire mawe Komor de tabu ya hawa ya siasa ikao ngaijirio bonsiju haukaya yezikao vumbulwa imanga zivumbulwa hanjema yonde kibinadamu imanga zivumbulwa hambi zonezo nongo mbili duniani kao zo hafilusho binadamu henulo na njema wandu wazirehemu bahatanga boko wozirema henulo na tabu wandu wazambe bahatanga boko wojiwanizo ebenge nsi atu wasiri hari madaraja ikao zetabu zishimia hawinji zenjemangizo haushashi na wandu ndo zamba ngababuho wandu tsena wazireme nodemane kao uskwaleo nutsitamuka ni jenitoe madabanu zilo shida zemada hizo de zemenas za tulo harumwe miji ya hatu ikaonga mina taarifa mahususu njoko zelezoa Komoriban nana wandu njoko januanike taarife kaonga mfikruka kwa tuzijua taba na wemesha haonga warumaj ani
ngayo enjeu ani ngayo harma risk nziro ya ukaya wafarikiane ne dunia vungujo wa hafadhi kwa jalenga za hadari zao nezonga zinjao harma siasa yin benge kabla rahane jama nungotso kayonsi gamjwandi saharumwa yemadeka ongar laaniyo haji ku nando fujari wanzo utilo harma miji mahususu dena mnae miji wako pereyo wona siasa iliyo leo bengenga jwa katsido wandu onsi pia sha kamemu ngabo wandu warenga volonté na determination ya uhimilia yezinu ili warende wananyao nai gasina sujabani ya mwana nyasi kwamba Sabahasman ya asuli ya hahe wo imru wa hema beja mengoni mo wana wakawasa Komor maono wafanya bunjilio harmu mji wa ikoni wabishioni ye aktivisti haku harmazemba na za Komor ye wanshi harmu mji wa Marseille ye tikitengwe mbidi harmazemba na za tuzini mwananyasi wa inge mengoni mwandu waloma victimu wa he system ya hezi ya Asmani Azali usiku waju zambesem ni wono ti partage video ya heban la publication na iti ya harme page yangu ya usana nele gari la hekao uwenji wa hatu si wanaanya wahe daula haki nana watu wahe daula haki ze famii haina mkomori mkaribu nae hauyenda ulo harma shida ikaha wasuli Marseille tujure manashe watu hoi mananyasi Sabahasmani yetsoka mwamana skutu toujours prêt toujours droit Iliam saheni mbabano aliyo ya mfanye zahara jazahe ya mbala harma le gari lahe ya mdepozo bani anzo yende renda harma mashuhuli renda harma haraja zindwa jina haina wakati mliata Sabahasmani ye kakati hazini haukati na mpeshma toujours yetso jirande disponible nyezi mguna mzidie kulu andro bil falak mono si kwa juzi le gari lahe lende linambula senyido na ya hundura aikabula yaba la ukaya owandu wa hele janvi waloma siwani wa mtoalili yao kaya hawalemeza joandra jina liloba nurongo wao nsipia watingori toalilia na ongwa mtoalili yao haina namna yonsipia ya humtambisha zenongo izambi wazo nsio wiyo saa kumeno mwejaha hansile garlahe vo Strasbourg iho Marseille yuzo place mashuru zijuli hani hao hende haruma hazizae ndo reje yende atsa hemananya ya mdepoze mbaba hanu hahundule gari lahe linambula zenyido wanduenda hata wanjo garini walisakaje watoa papie wafanya nongozi njibu hari yao mswanza neleza nongozi nji harumaze nongoza he zafanyishia au kamfikiru kaya swabahu asaporte plenti abongi wa haruma anketi yabo nga ulindao sibahi zenongozi fanyishia wakati wa mtsana haurambe zifanyishia wakati wa jio au kayaka mem hanwaba hanga sianete yabonongo za saya kumeno mweja uenda saya handa za masihu yabo kamemu yabonga si garjama nga si jioni kasi harumwaka toka emru yaka ufanyaze nongo hizo haba jozo yaka ufanya uomru jo uo mji uomru ya toalilia ya rambwa le garlaso abahu mathalani yaka ujozo ndo yafanya iliwa derange yabolka hanzari mambieni ilimnange hadhari nyonsi pia mjiokaze nongozinu zisazirenge daraja ya juu ya uderange ya ufanya ndongozo kamruka tsura na yengu jokange harimwansi kao inunsi ya kisharia ze kamera zirudungu hato mishanan habo kabatsi bobira ikaye ndongo elefanyishiha ni mrika au haka ukusudi afanye kawaida ya utambisha sabahu yabo yamroka javukar mwensini ye kazi la zifanyi wano wandu walo wedzimunu wafanyoze mbeyawe na mbwe magari wotsaze mali no tsaezindu yabo izo nongozindwa jina tena ukemdu wakijauka na utawa ngujo parihania na accentuer harme hadisi ya sabahu nu yoni je swafo nanzoni je numelezenu ka sabahu yi hakahalabwa harmo mjumtukufu yazaliwa wa mnungu ya mahame dene mwana mshwa ibari warongwa harma Facebook banu walani makalima na ndongozi tsohenda haruma irezo yinu aningara onde zembana za siasa zinu zenongozo zendata sabahu walabwa zendata zi malabwa mfikiriwa buha wandu karibu na iwafami na indini walibi
zirudi zijanga zijirepeto banu zambo banu swabahu ngutwaliliwa tena yalabwa ekaba nzambo banu kajasa yalabwa. Umuhimu ya mesajini yambo yinu ye mwenyiwa enge ajuru ngujuo kaya hatwaliliwa tena yalabwa bahari hardarunguwa yawe ngulabwa woti swabahu shabwe londeledaho yabo suwanda eswabahu ohanduhuze suwanda eswabahu mbabahe mrumshe ko mrujulihani ori mjohson pia mengoni mwemano tablo mahu wa hea bonsi juvan wapezeyo hatomasiwani suwa kwa jo ushingi wa handongo almuradisiri jarilan yezitendwa zinu oharmwe miji ya hatu ikao harimaze madanjoko zitukuru banloba komori ngabo madahusiana na notabilite waona na leo warongo wa hasibabu dezenongo zijurobo nsiju na uwanjia harimwe mivainu pia abola dhimari accentue relezoke karuwa suli harima daraja ya Facebook ya mwana ujuambe siasa ikaongabo mijuwa elewawo kaya siasa ibaki siasa bila hata ijeise karna ujuari wa suli harima wakati wake mijika onge julihani hao jemi jionsi pia ukaba amiuzambabanu karitina mjimtiti harimwensi ya Komoro ila radwamba mijimititi onde arende hamihu leo hazitendwa hamaarifa hamwendelo son ila radwamba mihu yonde ndo arende hamititi hatwabi ambu mfu handongo zinjika ukazitu wonesa ila jirma hemiji ebenge abori jari wonesoka ya abo awu hakaze nongo zinu ngebido haraka zundilwa shawiri ngabo nongo zinji za kansari mwemiji ya hatu behambizire ndwao ni wandu waze wa hatu na mazuki watu na wajomba hatu warengo wanana ashe no wana wa wazabi nafsi we warenda ziyo we watawana we ulwaya we zubiso amazisimani na utimbwanga wetilwa na twabia mbungu fuzilwa rumwe mala hatu ne miji zanongo izozo nde zanongo zabidizi hashirishe ye miji na ndo mwendo nayi wa ufujari wa njia harumwensi ya hatu handongo ikao nusu yaho waze wa hatu kwa uharuma zetu abia hizo kabo wazirwe mavala wefanya zetu abiambi ngabo walohula ngra upianga bandra wajuao lazima wakatirido zamba wanduko atsure nga karari wazi yao fujari uo za jozi yambabi wale waono wanashe wao warango fundisho wanazetu abiambi zenongo izo pia izo zoja daraja zitwaliliwa shazi zia ziwasulukasi wanduriliwa haruma Facebook rirongo wao ramba undongo za hiyonsi rijojo hamba njema jabori johara zambi karanzori dungo haba harido labwa ebenge abo tsikanzani mwele zenukaya swabahu asman yekaku tsuju wangebido zijue na minga minatama ukango jue hadi senukaya ngoto aliliwa urudu labwa subhanallah zenongo zinu yinsimara mwando bwa Komoro haukaza nongo zinu rikana malnyasi banu wamba Komoro manza mumju wao Omar Mirali handi hatu shawahele suala lini ngasina manamsho watu wambana Fisa Ahmed yala uharmwe mji wa Msuje hende afanye mashuli yahe ngamweshelawe hadisi zenongo zenda zajira tardi akaua hasibabu indini ngwa ukontre yezi yija wakati wandu pia washindewe leo kakarna uja udungana haruma fasulu hamanda yinu wakati hamanda unu riambao ngabo liberte d'expression rambonga ranzao ribasauhe rambweko moriketsu anzeke dukuni haruma ndongo ntinti yabo pande obo saba hunganzoke hashiri ujue ukaya usauto aliliwa bari ngorongo ngebidoru dula wa hamarabili baada wala bwenswila wena le famia aho nganzoru dula wale otsena yabori jari lahani rambio na nyasi watukufu nwaze wa hatu waho mji wa mnungu ya mahamuka ekali nusu ala la kaansi na litwaliliwa lirejezo wa dingoni baunsi wakati ngabo wandu walone haki walo harimo mji wa mnungu no alobonze wajo warongowe hausifo yezinu na singarizi wonawa ukaihondo halawe waziri tawana mrenso waloki nyumenezi wajo jitamuke he adabu ya henzembana ruwanao sharitsu wasuli harma daraja ukemiji ngejorengwa itilo harma itea hawakati kaurikana wazewa hatu watendebane asili zenongozo kwa jazifanya rijahar makarne kawe mijiamba ngerongwao ni mashababi wasoma waondo wenjaba wafanya zena zinu halafu mijireje ihar makarne hasibabu ukaya wandungu anzoa dobanga mndu na siasa si haki yabwekati wasuli harme daraja yahe mwana maa swaba hasmani ngamtsaho kwezi wanama wa Komoro haina mrujo parsae video yinu
ulo karibu na fundi watu Said Muhammadi wa Said Haruna ujulani wa fundi Said Haruna mjini Salimani yambeshe video yinu yaishie haukaya waharmema tsoya haturi ya dungao yaho wandrika ongwa wobonsi jungwa rongo wao bila kwa jaji positione haruma parti tsoka yonsi hawa jipositione bayo mkinishia shari jwa uko wenji waunda ora wahabili jana nande maulama de mafundi wandu wanunga bo wakaudo fikiri ukambe sebalanga bonongozi joka henda bonsi juu wakaudo espere wakaudo ni katwama ya uharmezi ya kayinu wabaki hata aba hawa lo harme daraja yu watingorenga ta aya wezi tafsiri hena mna Yosifo yezi nemria itendea wandongo hataba ha ngo harumo tsorenge dini webange yezi yinu subhanallah ngari wadunga ongari wajuwao ngabo washashi tena washashi hadisi walobonsi juu waelewa waelezawe namna yabidiwa na Adamu wakaye wabwao wandwe matso webenwe mishinzi na utowa ujinga na ubuandwe matso na husaidia paskabo ngwa sendi yao wala walone ensi leo wendo wehundana na wandule wambio kabalanga zendao wanungwa joeleza ukaa yedini amba jau yeto amana maudungu jo hukumlwa jau wanansi ngebidonde haki jau ngebido atoeze durwa zao namna fulani zanongo izoka batsi mrutsuo na daraja ywe makati ya mwiso yanu hofungwa fundi watu Said Haruna mjini Salimani ikaunge mengoni mwandu ikawo mawanzwa ya towawo msizoni hunu sonti pia si wanashe wao wanahao ngari ya partager hatanganyena Said Abdullahi hatanganyena mafundi wandu jina walo hunu fundi Kabiru wandu pia ngwa ambao shabo ambao ngazipikeyo paske vanu mkomori yekanzamba zekweli na sisi rizamba ukengeru ndu mafundi wa shashi hawenji ngwarongo wao hamade mafundi wanu ze juma harumaze hutuba za hao wa harumaze mahafali mbali na mbali wakati wani kwao kalmatul wadhi ngwa wayambao ngwa toao zenongoza mbao banu neba na fundi Said Haruna na fundi Kabiru no wadungabo rijoka ribono rende hule haukangabo wenji wajo prene conscience harumaze nongozinu bilabati no pasheo shawazeleze he daraja ya kweli wandu pia waeleo ebengeti jani mwambieni heni mrujuo ustadh ulo karibu na he ulone Facebook ya haujo shinda mkontaktata yadunge mananga mina risala ya he nanzoni mwambie gani yajue paske titoe ya sabahu abanga mtoe ya fundi Said Haruna na bokanga si haruma mashaka maziro bonsi jubu wa Komoro haukaya Komori kamtu haruma ufumatso nga mjuwao zenongozi jirwe makati ya mwisayana ukaya haina mruti jorongo en faveur ya heheli yezi nwendesi wao hautu jo saindia izo ikawo ndo yezi nionao lazima huya tilo harumasha kahata imangure ngwa afungwa imangu tola mbazole menguni imekanga bo wandu ikawo ngwa haruma le jamvi ngwa haruma mjikao ndo yalio ngebido afanye namna ya hutsomta haruma mafitinana humizole hata yakeka kahindu subhanallah zode zijirozi nji oharumwe miji ya hatu ngarizi enshio miji minji ngasi harumwe mafitina ya ho wandu wazali waloho mijini wakansi wadononja no gojea izo fulana jo fanya hatanga mwishanga bandu kao hata woni kiwa warongowe yekaba jirimbando ngoho mjini ngabandwe ni mruye utawe nekro no yati jwambangwa mbonongo ya jare ngwende yafungwa aborisa ruwasuli haruma daraja nziro ebenge Tanzania befundi watu ka sema wao zaaho gazi wasulio tena gazi wasulio wenji wa hoa Komoro roa lo harumwezi inu rasiri lo kinyume walo Ulaya walo na kredi ngwazilungo ana kwa ana walo Komori wajao ngwafanya jitihadata wazishia hama wana nho wenji hauwa shashi wafanyao izofanyo leo shangazi bisao sende zita judi wajabanja ya ferinu ya husiana nema na hatuola fanu zilako ya zidumania shanga mjokanga buwandu wenji leo yinu wanzo watilo haru mafile wawalwa wavuru hasibabu ne makalman mahususu nga mjojifokalize mbabi ntinta armo mji wa hatunu wa Salimani haukaze nongo kaziti hawangu hata juziti nongo abanu tizamba none soka ya kabla rahane ja develope mbabi
nje na za sabanu shamanzo nimwambie nukaya fundi Saidi Haruna heni mbaba hanu liyo ganzao udojua namna upauze ngao za hao hama wenji wa maopozai kao jana wajundu halimatabu nusu watumlao ka wa ulaya rishi yao ndongozi njizi zungulao bonsi juu za sumu za jau za problemu zinji ganzo heni mdule wo unika ungu jisante vrema ukaya hasa harenga habio kangwambo tsukangwambo ya deye shangwambo ilizika uhe ya dojuwe heli endao min hunda obo funda ukale dzito laho wandualo karibu na azali roatso wa salimani kojo hambo walo salimani nusu ya hao wasa wakaze matso ngebidu ya tupri ukazwa manyo kit memwe kanga bonamna ya daraja ukaurengwa ufungwa hawe kange bidio uliswa sumu ulaya ngojolisiwayo haukaya wasa watu alili ya ze daraja izo pia na wotsi mtihanira mboba nilirtses izono ngo za kansi kungujo uhifadhi ebenge abora ngule obatina hutaharara ukanga rutoka heni mri amini Mungu weka do kamhara juziri shazi juso abantu rengwa ufungwazi ya hulazi sihula rizidungu ana kwa ana rangubala ematsuya hatunga uharumwa owashashi wamboze kolibo nsiju rijoka ngwa kureo riski min hundawe nwana nhonsi kawo leo yinu ngwarongo wao ngwambao haina mrurongo nsiju wambo ezitso henda batino kaya nguji position mbaba hanu fulani hau haji declare bahanu fulani hau kaya mwalimu wa dini weka do ambanga mijao ujao shaye unashihi min hunda wezo rishiao zamboba nenu siku basi ngabo wandu watabi hao zenongoza mbao harumaze mawaidha ekanga bonamna yoshindwa andu wanu wafanye hata utiparorongo mbaba hanu ngazito alili wao abonga johandi sora ngubo msihuju wala ya wewe wawe amrongo shingazija shakansi ushelewe haina namna yonsi pia wananyuho wa hetsanda mfano wa hadisi haurambe wo mjini wao na heni mri aswabili hana neyezinu waloba zima walemne kundi wa hao wajoshinda watu aliato nwa izole utsi parorongo mbaba hanu joni kwa mawaidwa ngwa uharuma namna yotsa ha kampani no utsirongo haina namna yonsi pia bo fundi Saidi Haruna ya utsahautilo haruma file udotu ndo banu zengao zaho zendao no malo joka henda warongo ni hojo ka henda wafanya jao nweba hatije mbaba hanu boka unjeurele semndwa umhono uzingara utilo haruma file ujundo magobani zanongo izonga zitwalili wao na kabla ya kazi twalilwano wandwa hele jamvi wa hele bavu ikaori wa ono juzi zanongo za jiri salimani waondo wandwa handani wa juha waka ulani haruma katika we manaha watondolo hajambidi 12 Mungu jori hafadhi subhanallah ikezibira bala shango atwalili yao Saidi Haruna salimani ngwambondo ngwekao ngazitusheyo ngazijojuso wako mori wonsipya welewe haukela dedini na mkomoriza nongo zahe za madondo hamini Mungu zanongo yabo zila katitswamba laha shaula ngwambondo ngoza sibuzi ebenge mitwala wadoju okabane heliwo wakonso werongo yonde heli batutsi ngo kansiri tunderi juwe ye mitwala hapi abo fundi ya utsahwa iluzilwa utsirongo mbaba hanu haina mbabanu wajofanya publicite no utujawenda watekeleze makalma ya Mungu wa harazaze mbi waonesaze njema waonesanezi jirona ibonsi juwa eshelezi zowende sao ngazi watambishao ngwanzo wafanye hata wauzi fundi nga mhunikoze no ngozini na uzirenge haukwedi haina daraja yonsi pia ya ujua udo tundo ngaba jotilo hata wandu asawa walo udunga heni mbaba hanu wendao ili wahunde shabaha wa uzingare wendo magobani mbabionga ruhambiao ishiezo lambao bazi nsinongoza laha na sisi ngaranzona mbwandu waputwalwe mipango yini ukangari mdungao ni ana kwa ana haina ndongozi johunda fundi Saidi Haruna ruwatwalile sumu waje walise fundi Saidi Haruna ikao yabonge joni kiwa wandu walo karibu wajohu mtesa wajohu mtsake wazima wajoka karibu naye wajola mji mzima wajola abantu wazima wajoka wanzani zanongo izo pia zisazi preparewa no fundi haukaye sumu izoko lingi obonsi juu msiteze ye sumu ngi obonsi juu ngeliswa wantu ebengeri ka ujari hambie wemru wa mguha ku mgunge ubirilio nguribirilo sonsi pia shatso kanzaru hambio kaya wandu ekai jo wakati wavumbuwa ngarjo wavumbua wakati nurko jare shelezi ze shafundi
Rambiyo no wandu kangari mdunga woni kwa ana zanongo mpanga ufundisedi Haruna mumte harumwe file. Kamjo utunga majangala iho. Kamjo henda mwate fitina mahala. Mahususu harumwa lebavu. Mahususu harumwe inu. Ilimu mzinga manya na ndongo ikao katsuzi fikiri. Shangwe lezo. Siridungu maidha menji ya fundisedi Haruna. Koloneli Yusufu Jada kaya bo hamrongoza harumwa mawaidwa. Riwano harongoza Yusufu hadi belu harumwa mawaidwa. Wakati walo wandwa ezi ndo wakati yako profite bahe habe haze message ngarele wao parce que walati wandwa wao no henu siku. Donc ni wakati walo fundikao hende bahanu walo mawanyitwa walwe bahati yoko wandu pia watsanganyiha rema ulama rema notable rema kadro roshababi bahato wazaze ngwa hima warumaze majilisi zila wadoishia wandu wao ngebidua profite wabeheze message wala mwe wakomoriwa ile wensehe dendao shangabu watabi hao mahususu de kandu ngwanzo aja approprié yabonga mele okale ohongo meni mfano hadisi nsujini nala ekanga sina fundi hamafundi sedi Haruna hajango ambongu oneso yabo botso joka wandikao kwatsu hanza wanzoone sazalu kabanunga sina nsujini mfano hadisi wondo wajo utende wende onde wazingamanye fundi wola ngarizi wonawe mwananyasa Abdalla Abdu Hassan azamba banukangu tsahwa nena dinadeka Abdalla ngutsaho wandu wa konfitini wado mdunga wotsu wandu walao bonjonja nsujini bokama polisi wa fan civili shawo jawabali wandu wansujini wandu wakaudozi ngarwa umashababi wakati tso wakabazingarwa kiasi mashababi mengo miranda nsujini wandu hamanda si watsungo ukabala wadofanye hali abonsi tsamba nsujini bali zijiri mbeni wandu wakaudodunga le fitna we fitino wandu watsuka azali watoto mashababi hau wandu waduazi wahomji wa mbeni zijiri ikoni de hali yo zijiri mkazi de hali yo zijiri banambwani zijiri haina mbaba hanu walo tangabu wala basanga wandu wa azali wa preparewa wanikwaze mwaye pia heni mru derange ze listilo zibula wandu wado nda werengwa webe hanu huja izo tsinongoni zambo kindi ni zonongo za kanti mzijwa onyonsi pia harumwe michi yabenga bonga manzoni mwambienu kaya yabwezi jiriwa fundisedi Haruna leo yinu ngwajo mhifadhi yabo wandu wajo utende wafanyeze nongo hizo tside mrulalo mathani bandama jile tsandaya hawo tside mru hate ulalo zahani matsije no kana henda wotside ulalo samba mbodo ni shawongu tojoko kasalimani wiho rangu hakawende jomone sajao nesa ya rohao wende jomtwalilia wende jojo kabangabo ngabwe mathalani ngasine haulibanu ya ngabwe kafe ngabwe jau enge waje bado pangwa mipango yotoloho mjini yabe hamala hundo agende hunda na tambu zindoachi Mwenyezi Mungu jom hafadhi ya hifadhiwa wabaki shara nzori mwambio kaya zetantativu pia zifanyiwa no ilutilo haruma file mahususu ndo wakati wa musowunu rangwezi tendo azinu za jazajiri walo wandu wenji watilo haruma terrori haruma miji mahususu nga mtingo jovumba wa mji wa musowunu wasalimanika o hondo mahalaba walo actualite rijuwao kangabo wana wafungwa ngabo watsaho wafungwa hata mpaka leo yinu yabola vimarambe fundi ukabwe matsoha tubalanga uhula imashishonga oyo ngariwo nao ngarishi yao juzibansi jatsivumba Janfari banu haidari uwondo na metanteti parce que mjoka harmaze poa zaho wandu walona babalu kuma ni salimani yenge anteti yabo juzi la tsima interpele bansamba ukaya nono aleje parce que tuye mwana nyuhasadi haidari hafungwa yawekanga wandu walobo hari yabo abidi wajue namna asadi hafungwa wandu waka interpele abonga obo hari hakawode mwananyu na omru azali yabonge bidiono ananyu honeshe kundi mjijulendazi ye moto uwe yatiundi heyabo yaboze nongo yizo zika wajibu ajida wala akaurongo wajuzi hakazwe matsongu tsahwa wamba kwa nauchilila sadira ajida agenda ajida nde moto la akaurongo wabansonti pianga ridunga oze aktivite neza aktualite zilio ye batso ulwa mwana msalimani hafu hatondolwa mbilindaru rendo enda rafanya hitimari dungwa omjini umeto anterori watsi wombedua na wondo mji wa handani ikaunga rijwa usonti piasi wa komori siamba do shioni do zawiani ikelewe inungabo wana omjini iho wanzo wa metanterori ukabati fanyi hata dua babu ngabo nongozi joka ukananziro no ganzomwe leokaya mbabalu kumani kwezi wa komori watukufu olamrikawo yekaha saringe ngahadi ya inudi ya bahanu bengeti jimfanya dongo ndini kabati joka uha yawe shabakindu ndandu tsanganyi hawa sovo mji wakenkonyo nzima watilatse wola warudi wala tso wajao nabo kwa nako paruhunda ndongo harumaze nongo zira kari joka sedil muftu wakati
mbaba Lukumani yare mwendo l'hopitali hende asahaone mbaba Lukumani kajabuliwa mbaba Lukumanati hwabala hendo hao mufti hende amonetsene hende hazilwa kajajwa kumona hakaubira haru mafundi muhu ya kwenda azungo mbaba Lukumani ngeya shinde ya njie ya mone nabo waramboze nongo izo pia waotsi wandu waloki nyumeneza kwa jajo jwa izo wao wandu walo onani yabo sedil mufti asango leo kaya asango pour puissance uharumazila nongo zamba mbaba Lukumani haukamba mbaba Lukumani maligiro kangu jojo kai mwana ulaka jarumani mru shaha saha gardo kazanongozi mhunda salimani yabo wewe bo Janfari Haidar wenu wana nhonsi pia mlodi ngoni yabo rango walo harumwe la meri rango walo harumwe police municipal rango walo hula na mkingie wadzima sha ezarende hazitirende hetsena na doka wadzima msovo wana msovo mji mkenkonyo nzima mdo difference ndongo za siasa na ndongo kaunga zendao harumo mji wa mujtama wa hao mana banu tizamba banu bwa komorukaya yeshatsongeza yensi tsohenda usoni de siasa yomitide wambo izonongo zafanyiwa za haja ne Bank Mondial ne FMI waone saukaya mengoni mweze factory kao zitongeza yankiba komori ketu henda de siasa komore dara jelo leo yabona mjoka ya miji atupia haumji hamasali mana mtojo ambazinzajiri kelke suaze diaspora zatu sonsi pia kasina wandu kao ngwa himiliao wala wajao homsiri wala jafajao kabati mendelo ya joende la haruma mjimzima uharume komori yekabwa jiri kafama lalinu uwanduende warengesi ya sawe tabo haringo washinda nao yabo msam disperse paske wane mala hoya hatu ngabo wanduika nga mjowa hunda wanungo wezi wanuko atse yezi nekari kubaliritilo haruma faye hali yono wandu iso yezi leo yabo ula mtangu wa hangu kuna hunda ukaho hadisi karinaka ushindo hadisi kojwamba zindo aji karina ukirijero ne mana hatu wapula sheitwa hawe mana shewatu rendo anzari mombeduwa rambakari na ujwa mombeduwa mathalani narike haruma silansi omjuvalo wa majaishi yambabala bwana wa mjini waondo wapondu wala wajeba wala wateterorila ili washinde wajirashete haruma katika ngwa jua wa ukwatu jwazali shawo katina namna ya urekwile ya sove mjitsena yeye pour lui hameprizewa hapulwa ye sharafa shahe kibli shipulwa yaboba hanu balaka tsuona ngezi munatsajalawo ya wanome yati watowe maudu haukezo ndizo wako ufanya mziwono mahala winji yabora nzarele zokaya yabo msamtsambaza ila namna hemedelo wa mji na msane mdistenge politiki ne mendeleo shenu wakati mjorenge politiki mwitia haruma mji yabo msamtsambaza medelo ya mja ukaya yabo msamende mfanya fai ya janibu mbili abaha mja mathalani mzio kafanu kabatu jwa wafanywa hitima yahe Salimani Etsanda wa Salimani Etsanda walo hunu na tsosoma Faransa heni mjina watsoju hedi mashinu wasome sisi diaspora timambia ni natsome hitima afanu walo komori harimwe maswayo mane yemisiri madujuma na msome benge watsanu wa joba komsiri na tso filme wasome ze weekend na wasome rijeru one kabo kajaso makaba ni misatse lokaya vale mana rakozilule hitime la Salimani balo wandu walomba balu kumani walo mjini hula ngwanzo amone soka ya tel maritabi ya eza uhunda hata kabati ndushi jo udisa hunu yanga ninga rimetrizeyo no shabo mdiwaza paske banunga bwe siasa shanga bwe mendeleyo yabo msamji disperse paske le woyinu ajidangu tsako woyi asadi hafungwa fundi tsuongu ngaharma kolimatoria he le janvi en complicité wandu walo kalbu nao iliya hundwana na ajad yabo kwa na fami na banetabu ya miji ya tuno minji bahibwe miji ya kisharifu inu bala sitolo lana yabongo tojo hundoka amanda zinambaza Asadi na Janfari ngoto jo hundoka weide mwana nyawoi weide mwana mshwawoi weishimeji wawoi izode za jiri juzi za Sharifu Hamadi mguna mrehemu bale manana famu ya shinda jabala dabo ya kayabala mbabahe de mwana nyawa mufti mbayahahe donc hajwa hanja iho facilement gojonda one woi ya taumhono ya jawadi sedamet sheikh ikawuramba abantu abaho ka hasange Dubai yene mrumshenge harima treatment yiho nga harima l'hôtel shango de l'hôpital yabo mrungu ono combien de fois mbabalu kumana koza parce que ekaja wadenda ta ha évacuer lange bonze mbabalu kumani ba ha évacuer nge andunga bwambonge Imarati ngabwamba okayange Maroku almuralinge mahalabu haro habahe haruma soin yabo seke zonongo ka jakanyangu donc wabo mimi tsanzanjeneleza haurenge generalité nimwambie nukaya yemiji hatu karna ujwarike haruma menas ze halini ekanga manzo mtsambaze miji haena mtsambaze he siasa haukake na ukiri mwende marenge zikundi
mzehensi metrize miji ekabondo kambando ngo yawana onde developo mji harima sector fulani sheka kwa tsunji harima yezi yabongo ajosi soiduku wapulaza nongo zao pia wabakibala zenongo zori zineshima hala hunji Abdalazo ne sabanu wakati akanela baka FM wakati wa guvernori mwenye radio hende tulwa mro ipulu haifanya jau kono rijari wa Sullivan ngabo shenilo Saliman yizilwa yiblokewa tongozi jinga tifanya ukababa hawandu wajohenda watende harima mji fulani waundu andu walo harima le javi beka warengelewo ngwa wosona mtu wa mathani kai prefeleo wahetsandra hendenge harima usona harima mjansu jini deno wandu wahimilae emerina wahopia ngwa umbabalu kumani yabo ngwa joshinda akadamize watikendushi jo udi hansu jini mathalani yabo wandu waleo amtsofumbwe mijiri jo kangwa wanembana ikale wa inumbe ni mathalani bawu inge wandu hawa sikombe harima ya ferila ukaya mzabudu de yakayatende harima wandu wambabalu kumani hawatende zosoni yabo eka ubidi bawu wametrize wa hata wasukombe harima le jamvi heureusement waele wa ejo kwa jakubali leo nuka sanzozi tilwa ke na ukiri ya miji atuke haliyo nganzawo ezikao za mji zimelange wake wandu wajoka banuka tsari masiasa banuka tsari mamendelo ya mji sinonga mjo block wandu alobonze wandu atabi hao singari kozoze roho haina usiku sodo para bafula fuma fulana ulaya yabenge kaka mjashinda mwana hedaraja yi matawa harmale fitna hilo Maransu kakamna ujorenga yeshefwa commission ke wamba balukuman yola ya dunga yake bala yeshefwa police yake jao wende nongo fulani ske jao zela merizatu zike hali waje wametrize miji ya hatu wado kontrole hawao ngwajenda hata wao ngwajofanya makatiba hosoni hiho ngwajoja wa msinyifia nuka heni mrujodisa uzibanu hasiswa bahani watike mrujodisa yabo wandu warengwa otaji izonda zijofanya hokezo ndizo watu hali yao banuza police municipali nema chef de village wanu wenda wanomewa ni mbabalu kumani zila strategy za hezo ndata ye miju ye metrizewa kama ndo nda mijini leo ngamsola monre prefet hao mundu yenemera walandu wa hele jamvi ili hindi iliwa jo cordone bazima mondo nda armaze police municipali mwende mundu wandu watendaze police municipali walandu wa hele jamvi ili hindi iliandu wa metrizewa ngabandu wenju watsukubaliza nongo hizo watawa wawana hata wakase kena ukiri emera yatsoka wahezi yeshef ye prefet ke wahezi riziwano harima mijimi njibanu iwana wahara ya wandu watakwatsi sharafa ngaba prefalo mijina tawatsoste hilwa watsona atambandongo wanikwa esteem habu wasa wajireli na arjoka wandu wahezi izo posto za heyezi shana wafanya hana mnekao ye mijojoke nu miji resistance maususu ichitendera ngorendo shambu abakena ukiri bahari leo mathalani ye mufti hala Saliman wandu atsoka uhapiende Saliman rizionongo men miso jodore jwatu nchombani vumbo mijiminji yode mijangu de mana ni vumbu wao ihondo hatu swafi Salimani tsujini hondo hatu abamrengo mifano hiyo ngendo ambane mijimindo achi yabo kena ukiri na Januari wanorikana Said Mufti mguna mrehemu shamone wakati wajiri problem yabo baka watoto yabo wajiri gara hata wandu la bakimji haukendi wandu wele okayabanu wala hansi washawa heko mori waziri wala si wa mjilonga ronomi jibabotwa waziri ngwaju wafanya delegation ndo abo shamarahaba ngabare mwa utwarabu haparwa wendo jumani wandu wado pamayele no sinza mbe baba mno mama na mjini na olata kanaka ushinda mresolve nata problem nzima mji ko jwamba abavu hauke posto ilake jaja mji risarengwa ritulo haruma ondo adingoni huo donc ngabandu wanzao wake haruma na ndongo atiti wao ebenge mimitsikanzaneleze banuka narije wakati ritao haruma aferiyo kanga manzo miji atu isukombe haruma problem haya ena rende shangari mnadhiria unuka ya kazi na hasuli bahanu haukae malaho ngajo tsambalaranga haukati zamba ukabanunga bo malahwekao ye miji wao wa wandu walolana simambiani banu msorengo mfano wa Salimani bala ola yako utulwa ongolo jawadi ola de adole mwana wa mufti bahewe yako nda uwe mbabalu kumani woi mjuhu wa mufti direct yabo ndongo hamadezo za jali hali rijaro no Janfari no imana shwa hewe ya Sad wode mana shwa heso wa mbaba mzima wandu wahele jamvi atendolani wasad ni uo Janfari wo wende wafungwa Asad yaendelea afungwe mana nyabari wono komba balu kumaninge na shengo na Salimani yabweni wakati mtofanya ndongo atamrwa mndu mwende mumta yabo yabo mtilwaru mwepiaji ninde mjo humtia shaka mna humtoa izo sibiri malahu njiri zinyeshi yemiji atu pia watulwaru maze piaji hizo yondo manaraja wandi mnikaoni wasuya wandu ndo wafungu wandu ngamakati kwa tushindo wafungua paske zila piaji na mtsona zila zakazarunda nema na nyasi fundi watu ola mumbenitsi mdwaza isimu Isaka Himidi yenda arengwa bala yazunguswa bala ataenda vurizwa bala mzabudu ashinda fanya na onde director de cabinet ka ministre mzabudu yele wo mzabudu ngemrindini harumwezi
donc unamshinde mjoka banu wandu wala woma hodari rikana watotongo menitse na parei wende wafungwa yabo wabiwe hata yamedibazibo yakabafanya katina ndongo yashinda yafanya yabole woyinu mtsinje harimo piège bo janfari wonu ananyuho mananu hamba ndabona aka mamtabi wako hondo hatu mwende mtilo harimo piège mfano hadisi mdungu mndu mathalani harengwenda afungwa na ilande fami ilande damu mraja lwambo alishedwa shahahe haji ulilie mwananya hawafanya ndongo nziro paske banu si wanadamu wongu jonda atilo habo asadi maudu ba jimdongo yabo wanandrika okwati na ndongo wazira onga mtingo onezo wamba za usanafanu wajiwambe bale mro ajifia ujao paske wansi wandu walona hata mba santima ya kibinadamu ebengebe mintwanzani kemle haku harimwaze ndongo zinu tsotilo tsokaya ngebidu wandu wafanye resistance contre wandu wambaba alukumani wado harimwe miji wanzu wariteteani watike wandu wajo kubali paske awe zabakaba ngarujonda rasignifie lwa makaratasi ya jotilo harma yema jangala ya heze police municipal za hauzini wajada mbakaba nungrie fandongo fulani ngebidol proteger jei sharu franye jao no wandu atsikubali wandu na wakense zijoka ho mijini rite security ya miji yungari himiliao tsenangari tsahao nuuzamba banu sha wandu na loto alia au wandu watendaze nongo zino wandu ndrindi wansandu wanzo waje wahundre namna banu aba hawatsori menasesonsi pia wariterorize warenge miji waritine prefe waritine mera waritine security waritine jao wandu opia ndara watunde hunde bala wandu wala pia alandwa hele jamfido watsotilo mjini warengo mji otage kena ukire hadiyo yabo mwendelo ya homji kana henda ebengeti kanzani mwambieni ndulini mwambenu kana mdenge message yinu mweweshe ustadhi haina ndongozi johuja ngarjo mwambiani shobanu lovanu ngari jwao kaya ajidan wola yakaya huima yaka urongoa obahanuri zambo banu hasangu tsahwa na yabo kamjohu swami hitsena mtsaho asadiri swami hilani haukanga mjoka ya harumaze nongo nenda na zitunda pia nitsahe njue banusa nongo zinu za usane zonongo zilabale asada tsoka henda bala haukayenge kinyumenezi jirona hii ukaya wandu wasomedu wabada imana mkomori shawela tsimrika wata zonongo zilangu zijuo zonongo za usane abotsuka mjona bela fungula kwa ya mfungade mwananya haukeka wandu wa mfungandu wambabali kumani sina urozamba abo jamfaringe buhari Janfari Haidar na Sadi Haidar lo Janfari na jua atwe mananya wa muwe shezo na nzona be ulakaja ko jua hatu andu wakafanya hitima na bala mimi fuka walandu wa iliwa lo bala shola takaja ko jua zeno gozira shola mri atso jitolo kaya inudua hakasi sirele wakaya wandu lo awenji banu minsole manazinu zarenga ampleur banu sisi ngasina wana wenji lo aho mijini rizamba banu ngasina ata yatso uliwa salimani ya bamba muslimu wasomwa hitima nkunku mjini hao wandu wende hiho kado zinji hadua re 40 reendra arurenso ashenda ruliliwe mwana anyasi ikoni wandu wende yabo onsi pia gazo wahauloane sirikalinu ruliliwa bapale nzuani wasoma zedu wazahe ruliliwa aimani mvuvuni wandu wende wandu lwa pia nduende ebanu zinisaba dabo yakamba balukumani ngabo mjikwati na durasomedua bahimi mitjoto wawasu ya manukaya ekanga bwana wasalimani walobonze rwalo bushin rwalo Senegal wasomao rwalo Maroc suswana zijana rwalo fanatsaba narmemiji na msomeze dua zafanu moneso wandu amba balukumani wasalimanuka si wasalimani risomo rweshe mana hatu bake na ukirim jamanda ula mke hali batu si wako morilu ngabo risome ribe wendo pando uwe idinsi jokamle nkamjo harmwe sujet ya husiana na affaire ya hema notable. Hema notable kwezi Bwakomor waona na leo nusu ya hao bati na utsanganya pia. Wafanya bunjilio haringwa juhao baba no Komori sangyo harmatambu nziro mahususu ndengazi jainu hezitendo aziziro wavumbeza he ya feri ya jiri kwambani wajea he ya jansujini wamba juzi ya jiri hari vanambwani yangani wakobiri lahula pia nge waje harmweza we hansi swafi balade zambabalu kuma nyide mwarizaya ngarele wao shana mjokaba twaba hawa wanweka mdu asazama na bale ankli mdungo ndo ibunguza kujambe kamdu asaundwe maharubaini ngwendo valarele wakaka mjajo jamtendeze yeza afanu direct shaula ndo mshinzi halafu kamjajo jambezindo ajina shaladhima mbirilie paturele ukabaletsu ala mwakojaba la lilanda linlazali ukandabo ya ulwa si haki aeza kwamba niso sijirindi kasina mezi minga
aye zansujini zijira tahabanga mshonga bandu alo banu zenongo zansujini nansa mugizo jaban ngizeno sujet langyo fragile kabati mruha bana bambano ngo hautsotsa hati jo exitendo ngo natsuka kwa jajanzo adoham aye sabana mbani zo sijirindi emana mwarongo ale wendi rangu nabo tsida zinubahi balanga mwana mbajini ya paroholo asidi ya hafa ngabo ya biswa gari ni ya hafa mbajini faina haulaya nzuani karna bazemaitizi parusawe ni siku mwali na banuminga mjuzi sosu al eba nitsodo kano tabilita ngazija bahi banunga mlongo lawe ngazija wedesi wa mzazi shabani kaubidi mkordone na wananya ni benge ngarjo kaze mila za nzuani na mwali zoti ya madeza ngazija sheka kolinga manzo mhensi jirma ya notabilite ya ijobala isi manamtsido chifu mulangazija sisi kartsaru mwakutuzi na mtsahe wananya ni wanzuani na mwali wako paro monani wa kambari ekanga ndongo amadazinu mkenyi nao mwa deplace ba notabilite joka na mapesa mwa deplace waje bano ni wakati mfanyi mkonsi ridono wananya ni wanzuani na mwali aboda bomdo ngolawe komori shabani senongo kastujini ngazi jabahi wala mtido hansu kebengabo wa mwali na rongo wanzuani na rongo baba hatu zenongo izoti de hali hiyo rele wa ukabala mko jabala hesuje azali haukawandu ojilo ajuzi ngabo onjilo ajuzi ebambao ngabo onjilo hambu ye mabavu pia ni mrabalu armwe mbaizinu ngutsotsa hanamna ari bala fa reposto ekaza lamba nguto bilangu jotoa anunganya makamtsujwe mndu na ondo mumweshiro sisi kasidas na shangari mchu wao ebenge banu sisi sarelewa ukabale mri akautsaho azali ya jia sutenewa no benge ngabo wazewa hatu ya bwarongo wa namna yokaone sema hakama na jau mtsindoka ye mzee wangu amadambaye itsanga mjini no shahaonesa ye adhabu badala nabo siri wono kanga bandu wakansibala yezitwa zao zitwanzi wazadi shangabo wajabala bo warengo kangwa jo wambezi liyo ndama mzama dambaye haonesa ya adhabu kande mahakama na kweli kabatsinongo kaside mahakama onde zonongo zitao problem nsujo wananya wamwelewa iloti fitinality yao nsujo akaja mwelewa shawede mrikao rielewa ukabala bakandongo ya kanza jazo nesokano heni zijirionde mahakama sha emana ya kale o yatsuka juzindo mkonsi wa nyura notabilite kaonga rjauka ya mwanyisiha nganyimbili majana matanu malgro kazali hasana yafanyena mna hata ya itsanganye ili ya joja huimetrize shanga mwele wao ze strategie makatingo ajao makatiko atsuhuja ngwatundawe sujenri inu sujendar ma politique heni mnungorongo shonde ndo honzi waele wao azali ngabo wajao ngabo wa profito benge kwatso azali waje no waje onesemi hima ya hao yo waje onga zijirobo hari yabo hamande zajiro mze watu amadambaye silotsoka la itsanda wo mze wangu shahaoneso kange hari matabo kaze nongo ndizo harimwe mahakama na haonesa na fikra njema bala ukaya hajuanza makatemiji idoni kwa ye jukumlia haukaze nongo zinu tizamba banu harimwe miji wakama shefu wa mji banu wakati wakama shefu wa mji zenongo zozi kahenda ana kwa ana dokana mze watu nsujina lomba mbabami dila jisa hadi mgujo mrehemu waka shefu village yapu waka uonese kaba jandu wabu alitsa windi ni ya utende hasa hola mwana hamtazara ngwa jenda msaha jua ya ufanya msenje nda huya urende ekazo nongozi jazo kange bidondo sirikalini zende ekazo nongozi hukumu kimji hakukumu kimji zenongozi la zikaka zifanya employeri ya umani wa mjina mji hawe manenda arotwa sirikalini wakati waba kamaze mfuwa mjarume miji pia mamtuambezo hatu ngolewa gamwelewa usamahani lewo inurija gasina miniti na senye mbabi mramande shefu wa mji yaka Salimani ya doparwa mzee Yusufu Mwinyi mguna mrehemu ubahe haraka urwaya haka urengaze nongo zaka ujabo ye kagabo mani wa Salimani na mje ujideplace hende no yaranje situation mwana ye uzingaro jibe ho polisi zenongo zo piaska ujiri yabwa mtsohamba abate tsanda mjini bwakaya yabwata hansambu bwaka abwata bandamaji heni mruba nungu tsojamboka shefu wa mji wakaba duhale waude mashefu wa mji waka urwaya tangabuza miji wewe soka kwa linge bidio batidoka nkodo arumwe miji na ukayo wana hifadhiye kawafanya ndongoba mrihe namna yojo sanksono wana harumwe miji kabla yobe harumwe serikali ndio ware hichwa hauende wareje waje wake mavayu senongo zozo sileziro leo shafa mjano mani serikali zenongo yafanyao hata wajoji ndongo ngulindo amri ya serikali ya jema nare ngonde ya pulasha hichwa hauya hizo abanurso jomona zenongo hizo nazibadili ebenge kwa zinotabilite ya haki Tanzania mwambie nukaya zenongo mwafanya zila na mwende masaho na nyanywa masiwa mkenyi nao halafunga riuzisa ebala zabari leo kaukaza nongo zaza lizinu nganzao mtowe
na msane mtawarmwe politiki enotabilisa msamrengo nganyarmwa politiki bonotabilite izo wanjua sangu azijuao hatanga wandu kawa wandu waona nduko watukansa dozisa na yabo kamna ujua hunu mduamba kaya sisi ti wandu wa siasa ashe enotabilite ya komoro wenji ngwa harumwa siasa wenji ndo mana ritsona mbaba handu walo sharafa bonsi juu harimwe miji hatu pia rarengwa rarunda ndutso hindu wanashwa hatu warunda ndutso hindu sonsi pia watso sharafa mjini dabo mwakubali mwakumbine ganyi hamade mahakama bonotabilite na mtafadhali nyinde mwariza shabanu wanaba wasangwele wao pia atakuwa tinatsohelewa domanate adaba yalawe sharafa domane mijitio dabo notabilite yabaha ito hamando wakati wa hale kara isingu jomjini woye kata hakadro no ye makadro ndo wajaone manotablo waze wamijiwa lobala wawambio kame dabdarangu jo kwanza jasole juhonu siku fulani baho wakati bado kasharafa shamijina yezi wato mjiwa we eshenya mashitinzwao ishosha kashido tinzwa kiparti ukale oinu azalingu joko jansu jinaso aliango salimani wandu wazali haungondo hansambu hatu wa umahala ikebalo wandu wazali walo huladu wajoko tinzemnya majoko hula no zofanyi waho mji waurengo kashinu sharafa shara isingu johunu ngabonongo fulani za hiyo sirikali za yonsi yemara isi wa hale ze sedu hadi johari ze amedabdala malgré ze problem za dokaya shazanongo zaki partizinu kazi jazara isingu jomjini zorengwa kimji ye makadru wa mji wao wenda watwali ya wajaono notabilite leo inusi kauha zirende hokaya ye notablo ngwendo ya tsaheola kadru wa mji ya domi ya nomtsashara ndevuna na ndongo vaheola kadru wa mjasare ngola notablo hammetrize hamtonko deni yabo ifanye inverse badala yokaya benge ngawe kadru ngaona plasi fulani shayo notablo hakaushinda ye peze pwa hata raisi ufanya zamfelo puzahi sirika burika watitirika wona wakati wa mzee wa hatu burashi mguna mrehemu mbababu anafmane silamu mzee haja ali ya msovumbo hatu ba izo simu zijuliani haule wenu mruja mzee kajaja mzee isufa mondoha mamada hamada fulani wandu wawekanga bo wandu wajoka udeplase waje yako kwa tulinda mwenye baraka na medibazi ne jamandao wende wadu nono waungondo wano waziwala ukawala ndo wabidi hakike kara isinguje aonezi twazilaho mjini ye kaka jazionaho jumani kajaziona arumale bunjilio yabo yewe no komjikotsi bala abaye hande anniversary mwemiji hatu yabo notabilite nga mjono na pwa hindrini haunga mjoka ushinda mjini ke athari hindrini harumwe miji hatu armakati kao leongo lindo la simple secretary mwana hao mjuhu wa hao ya jado bala na koto ndo wane humedi msedie hauende waone belu ya hunike tike hau ya unike mba mafura halafu maudu ya rengo mji ya umetrize paske hauhulu yabo na mkubaduka kwezi waze watu yesharafa mshimenye na balaha lo wandu wala wauri ndinda raisi wa ye hakaudoka mhara yekahesha mrumbaba fulana vumula mjini bahendongo ya handa yaha yeutsa hata yembabolato kubalino yaje ho mjini bahomji wo juha wa mrenge hashehuna shehulila hajabala haonwe madhoma na pia wa mji wakabala leo raisi ngujo jumani haungujo bahanu hakakono mndu wandu pia watawa warengo wandu mijini wajabala ndo wazingaraze swafi halafu bala nyinyi wandu waheze parti nyufikiru kabala kweli balabo ya wandu wala pia bala raisi katujwa ai amtojo ambazali azali ngujo ko jansu jinike katujwa mze swa mondoha katujwa mze kajaja katujwa mzamada mboreha katujwa wandu wabilia waone nsujini yaweka jahono andrua jina ngujo shindelo kanono banensu jini ketsi banu ilande hela jenda uziwani yaone ilande hela jenda baba jani yaone ilande hela jenda mbeni yaone ende hulaone donc unyenye ngamtsingo uji aninga mjihadao ni wandu wazali mloho mijini paska azali yangu joandu yabidao no mjini kaka jaona ngolo kanono banomji kotsi banu banomji koja kubaluja banu shaha saha jakatsinashwa yabo yedo rongo ya doba la notability ya hatu notability abatsanyi mndende hamade wandu wa siasa ngwabali wao wende hulende wa swali juma wabali wao wende hulende wa swali juma haukendi yemiji ke jametrizewa shamdulo napwa ya yezi woye ule wabavu ekale wazali ngujo hama hamea swali yabokati na obligation yabali wao wandu walora ngwe hambu no wandu walwemba jini waje hama hame no wandu waezi wa hewa leo hama hame wo swifize ye waziri wa hele bavu ne ma directeur general no wandu ya wano malohula wandu watanganya hao waswali wona ebala zihisa yabole ine waziri mfumbuni ne waziri mitsami huli ngwa Jobakar male bavula ho waswali tranquille shekale wandu wao pia ngwa bali wao ilana mna yoka yabala bwa manki politique harmale bavu
ilade namna yakahuifanya harumwe siasa ya dobala majahazi na aviata yebe hanzwani na mwalie jaza mabangwe na wamba ngondo harumwa siasa ya bongo joko sondeje joko fanya statistiki ando hanzao je eken malaonda ongo anzobari wando hema bavumandraji ya bora hakuja metrize la politiki yabo kwezi watukufu njakanza nikemlet kanza nzie banu nimwambie nukaya uye notabilite na mwende mwaelewe mrengeze athari za hoa ze watende vatusi wanahanyuri jao hawe makadri wa salo ya boleo wajole sharafa haukale wo wandu watsinzo zenye zinyama zambaba alukumane kangu jo jumani wandu wandu wa serso alo arme miji na yotsinde heliko fanyi haruma banu waloshewo wo mji wa wandu wakao jini ke jitihadi wanjari male sanduku la mali la mji wafanya ndongo hara isiwa joho mjini zondo razi ya shiralo ziona nuwaze wa hatu wabaya hatu lo yotsinde hedili yo leo inu hata yemru notable ulo mjini wanzo areseve rais balangu profite bala paskenge ko hamamndo ya mele gujemile makadri na mdini ke mapesa ili wajo jonda waso alifoni mrondo mbendo ateposhoni izo doza do fanishia hade yemiji kane valori ya hawo kahonesesho shahao yohamade maulida mji wandu kwa doenda wetsaha wandu wa serikali wabe wandu mapesa wajua hudume maulida mji shawo mji wa woro mhono sandukuni watoe mapesa wafanye maulida mji waonese jirma hao shandu kwa dole wandu wa siasa haukabala msamuhulu akimji henu wakateza mji marenga mazini ka siasa wala msamjita harma pieji nzira ukabala msamdengwa otaji ebenge abo kwezi so kanza njeneleze mbabi banu nione sokanga mjoja amzioze mada nsenjeze mada nendo njeza banu batsrenge wakati gari jorojela na harmwa wakati wa saa tena shaze mada na zone sabanu mahusus ni mwanama swaba hasumani Marseille fundi wangu fundi Sedi Haru na Salimani nanu wana mawaiho bao na ondeo chef video yinu paske ningyo muhimu haukasi siri sarkaze matso ngasi abonga lindao karinawu ya juu saa zenongo zafanu zinu kazinawu saja ukola mwane kao kelke sweza ajiri shahanza onesendongo yabonga mretire sujet na ufali ne kontrandu ya lawa na procureur Junaidi nezanongo za fanu njeri zambe wakatundwa jina na message ya wifatihu na ndwandwa jina ngamjo zambe wakatundwa jina ntsirengo wakati jumabanu yabonga jona na arma mali zindwaji na utsaso ama haikecho kati tekeleza kalima la tustahiki ngamlivuro bayotsi de kawaida hangu ye kati njati jitekeleza henamna ya kaustahiki wondo sedizi wa Mwenyezi Mungu ngani mbashiro marahaba ni wandu nyonsi pie kaudo ma partage direct hangu ikao ngani mono nibo jubanu nanu watu janiliwa ajoe partage na wabashilale daho la habari za komori marahaba menji hejiti hadi hao abu hata mpaka ndabu garjona na tena wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.